Pamirsa kantos Juni warsane mangkin kewentenan arus kapal ring pelabuhan benua keuningin kantos 6 tali samasan unit. Wilangan inucap kekantenang nincap kalih 50% YOY. Subregional Head Bali Nusa Tenggara Pelindo Faris Haryoso Mausang Pelindo Subregional Bali Nusa Tenggara Nguningayang Panglimbakan memargi utamanyane ring layanan arus kapal, arus penumpang, miwah arus hewan. Asa punika taler kinerja arus penumpang kauningin dahat nincap kantos sangangatusan talian diri. Utawi manggih sia 50% YOY majeng penumpang dalam negeri turmaning penumpang luar negeri sayang sareng warsane lintang. Selanturnya nih pamekas ring arus hewan kauningin memarki kantos langkungan petang dasa talian ukud utawi 106% saking anggaran sanis sampun ketetapang. Wenten makudang-kudang pamidap-dap sanis sida nyokong pemarki becik ring triwulan 2 warsani mangkin. Sili tunggilnya nih panincapan kunjungan kapal cruise saha kapal penumpang turmaning kunjungan kapal ring komoditi hewan mawinan wenten pengrauh hari raya Idul Adha. Pai ketandani masih kayang ring pemargi ucap sida memargi becik kantos panguntat warsane mangkin. Duaning selantang warsa kali-tali 3 kauningin wenten positif. Pelindo Subregional 3 Bali Nusra kantun maut saha nincapang tren pelayanan. Cita Maya Bali Pos Nguningayang.